Sanai kau ucap nyomangan tau luah tresno. Sakit dong, Mak? Kendang sampun jaya. Nah, laut. Ipanya angon pejanangan. Kian perjalanan nih. Nah, laut, Mak. Sampun bupat. Cuma menawan nyinen dan rikiring jaga angin sesuluk itu. Apa acara acurangnya apanya Dumadak riki panjang kira sami nemuan nih madan kerayuan sikit cuma. kena nampun jerayan bupat sama nikah jerayan. Pangda puput ayah nyoman kiring aja nur dalam sari. Nah lautan api sana satu nyoman. Jerawayan tiang Jarawaya Ryan Kaman? Titiang tertuara amanyi daya sampan pirang ya Once again man ngerti kan Mak? bakti amado alore adage Nentan sida mempati mendularin daging kenton nanti jerayan. Nah laut Mak. Batin dia ada rasna Sanai kau ucap nyomangan tau luah tresno. Sakit dong, Mak? kendang sampun jerayan. Nah, laut. Arengi dasa angiang awidi Tresno ragokin ida sesuun. Nah, sakit dong, Mak? mantak ente pada jerayan. Nah, laut, Mak. Aduh rasa suwe agar mangke
Anarahayu larapanan tuh iraga lunasi cok mandang ngemulih kerahayuan kita nyoman Kendan Jaya nana laut mah Agale manja larapan cok nyaku panglima raga lunas kerahayuan kita nyoman Kendan Jaya nana bien man bien apa mangkune yang anawiti sane ngaturang tetua jan panggul itu kita nyoman Kendan Jaya lala laut Ajara Ipanya angan pejanangan Kian perjalanan nana laut mah Sampun bupat kira ya nana paman kalau Samong itu kira ya man tinggal man iyo karok iyo mama cemas mau iyo karok iyo mama cemas mau iyo dulang berat kebang kita lihat nyai tua nyai mendengar tenggang lamis nyai tua nyai mendengar tenggang lamis amang orang ada pamangan gajah si pekan batu laku Nah kian Pak mana Pak Neng Bangun Pak Titian Jerayan Bien ketemu dengan Soira aja nih. Bien pengalaman baru saya ketemu nih. Patut pisan Jerayan Titian jer pengongan panan Jerayan mangkin Jerayan Apa bakal konyoman apa? Miyen alet yang Trimurti sekadi Dewa Siwa Jerayan Dobas ngajong bos tegau bisa ulung Apa bakal sidang singgau laut Titian deket akan namunyi ngaku tresna Ada nih kan bukan nyoman takut kena sedaya nih tingkah pulaku yang ini sing menanya nih do takut nyoman aja lu kejang kita nih patut pisan Jerayan yen suku pun lantur sih gampang nake
Sing pesan ngawak lah kau bakal ngalih nata somah timbal apa gue nata anak kalulen bangsa ngawak kan bakal sana ngawak lah kau biaran sindah picok lah kau mau kerembuk sih mari Patut pisan Raya. Yen suku berlalu Bantangan. Aban salah kasih sawirnya berjalan pemadil ane pleh sinah bakal jelek bakal tepuk ya sebelum sinah jalan ane belum tepuk untuk pemargin ane jalan sebenarnya aja para bakat ban bali yen support tujuan yang belah sinah mungkin jone sembur aku subakti yang hidup sana di pasau sinah bakal bakat terus teman patut pisan Raya. ya pisolah sana jelek sinaan bakal nepuk jalanan mula sinaan nepuk jalan mula ane cien bakal pilih endoh nyina satu aja kan patut pisan Raya. Aditya pacang asal nah itu tujuan aku untuk dinale untuk jangan bangga aku bakal bukan bakal aneh melang untuk dinale gitu halo wong ana sobat tidak kau ngajak aku tidak bangseng rahayu aja lah kau sana man patut pisan Raya. Puput atur tiang Raya. Lantut. Udah adilo nyoman om dirangan Bali subah magai itu dikan bergawat gawat ini kejawat itu singkat asal dia nomor anak benda jalan dengan